Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungire yanyomoje amakuru yatangajwe na televiziyo y'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuga ko mu nama y'umuryango umwe bwa Afurika, Perezida Kagame yasohotse mu nama yarakaye akubita urugi. Kuwa gatandatu nibwo i Addis Ababa muri Ethiopia habaye inama ya 38 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu byaganiwe mu nama harimo n'ingingo zijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu bashimangiye imyanzuro iherutse gufatirwa mu nama yahuje SADC na EAC. Yemeje ko imirwano igomba guhagarara mu maguru mashya kandi guverinoma ya Kongo ikaganira n'umutwe wa M23. Ubwo inama yari iri kuba, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yafashe ijambo avuga ku kibazo igihugu cye gifite, yongera gusubiramo imvugo isanzwe y'uko u Rwanda ari rwo riri inyuma y'ibibazo byose. Nyuma yaho ibitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo na televiziyo y'igihugu n'abandi bantu bakomeye muri iki gihugu bavuze ko ayo magambo ya Suminwa yarakaje Perezida Paul Kagame, agahita asohoka ndetse agakubita urugi rw'icyumba cyaberagamo inama. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Nduhungire Olivier wari uri muri icyo cyumba cyabereyemo inama yavuze ko ibyo bitigeze bibaho. Ati ariko bariya abantu babeshya nkuko bahumeka, nge nari mari, nawe wabonye ubutumwa bwo kuri X bwa Village Urugwiro, harimo n'amagambo Perezida yabwiye Judith Suminwa, none se yayavugiye hanze yasohotse ko yayavugiye mu nama? Nduhungire yavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yafashe ijambo, nyuma Perezida Kagame amusubiza adaciye ku ruhande. Ati amusubiza atajuyaje ku bintu byo kwigira ko ari abantu barengana kandi ari bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bahohotera abanyekongo b'abatutsi. Avuga ko ibyo bintu bidakwiye. Yarakomeje ati ni Perezida Paul Kagame yakoze igihe kirekire, agomba kuba yarafashe nk'iminota 20 cyangwa 30 asubiza abanyekongo. Rero bakavuga ngo Judith Suminwa yaravuze ngo Perezida ahita asohoka, babeshya nkuko bahumeka bariya abantu rwose. Nduhungire yavuze ko bigoye kugirira icyizere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwizashyira mu bikorwa imyanzuro yemezwa. Nta cyizere. Arambaza iby'icyizere, none se intambara imaze igihe kingana iki? Amasezerano yamaze gusinywa ngana ate? Uko ari menshi cyane nta namwe ajya yubahirizwa. Iby'icyizere nta cyizere dushobora kugira guverinoma ya Kongo kuko ntacyo ijya yubahiriza, ariko turakomeza gushaka amahoro, nta kundi twabigenza. Tukaba twizeye ko igihe kizagira guverinoma ya Kongo ikumva ko ibintu irimo byo gushaka intambara nta kamaro bifite kuko n'intambara ubwayo ntibayishoboye. Umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za FARDC watangaje ko amaze kwigana umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ni mu gihe ukomeje guhatiriza guverinoma ya Tshisekedi kwemera ibiganiro nk'uko byasabwe n'abakuru b'ibihugu benshi bafite aho bahuriye n'ibi bibazo. J ku bwa Zan TV.